share mana ya nya di Dandra. ek nyokot ku matematika kemarin mana minjem. Oh, ada orang kayak mana we? Yang nah ya. Kemana lu, Din? Iya Pak Guru, rek nyokot buku matematika. Di mana? Kemana maksudnya? Kayak masih hermawan. Oh. Minjem ban. Oh, kadenya hati-hatinya nyebrang nanya. Nah, Pokoknya nungguan mobil lewat kak nyebrang ya. siap Ustad. Ayo nya, berangkat lah ya ke pasar lah. Halo Pak Guru. Ayo. Hati-hati ya. Ini masih di dia, Din. Terus nyokot buku teh. Can, Oke, di dia kene. pancik Pak Guru, ai can ai mobil mah tuh makanya nyebrang. Aduh, Udin. Kadulur-dulur Udin, di mana we ayana tong hilap. Subscribe channel Dunia Udin supaya Udin makin semangat nyian videona. Oke lo.